Piştî ku AK Partî di hilbijartinên dawiyê de nêzîka 20 şaredariyên bajaran bi dest nexist, bi taybetî bajarên mezinên weke Enqere, İstanbul, İzmir û Rihayê, Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan careke din gef li Rojavayê Kurdistanê xwar û got ku ew ê di operasyonên xwe de berdewam bin. Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız د انجام اپراسیون ما ین سرکفتی ده رخصتنا ترور زیادتر تنگاس بویه و ام تکز دکن کو ام ده دربه امرنی لی بدن جارک دن از دبیجم لپشتی سینور ما ین باشور امری نادن کو تروریستانک به آوا کرن. Bir teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. Serkirdeyê partiyeke Encumena Sûriyeya Demokratîk Mesedê û Rêveberiya Xweserê Herêmê Bakur û Rojavayê Kurdistanê ji tora medyaya Rûdawê re behsa heman mijarê dike. Gelek meselên hindurî Tirkiyeyê hebûn got hêlîşt got ev netecî ha got Erdogan bişkê û muaraza wê û Kurd ser bikevin yanî. Yani em bînin em wek بحزابين سياسي وك بارتي جي وك ريفبريا خوسر جي ام بينن اف قفيها نجي خدنا ام دسي مدريجا جبو هر كسي جو كاربي باراستنا هرمي بكي اولهيا هرمي بباريزي ما برينها باراس يوم ديسا بردوام في كاريدا شر داعش شر تيروريستا دا وام مترسين سر كسي تشينك ريا حتى ام سر دولتا ترك تشيكن وكا جوچاوا اردوغان دخوازه بدي خویا کرن جگلی ترکی را و جهان را انو اف تروریستانن و اف ناکه قبول نابن ام ویجی شرمزار دکن. Sûriyeke Adara 2024 li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hilbijartinên herêmî hatin kirin. Li ser asta Tirkiye CHP bi rêjeya ji sedê 7.68 ji dengan bi dest xist û bu partiya yekem. Biz AK Parti'yiz. Milletimizin kararı bizim başımızın tacıdır. AK Parti ji bi rêjeya ji sedê 5.54 ji dengan bi dest xist û bu partiya duem. Ji pêncê cutmeha 2023 ve heta destpêka sala 2024 artêşa Tirkiye êrişên xwe li dijî navçeyên Rojavayê Kurdistanê tund û girantir kirin. Heta niha jî ew gef û êriş car caran berdewamin.